Riketie kurunga mabwega ithaa mugwanja cia muthenya kureterete nteto na njira inkinyaniru riakwa ritwa Kambita Kathure wa Mburugu numbitikirie kwa giti mpombe kuthirwa nkiambaniria na ogwe kiri nteto iria chiri metha yetu tukiambiria ni gutwika kariba ngarindari icigo mbunge kia Bori ni bachumiritie na kuona bakirita mararamiko jao ni wajibu utungata akiri dispensary ya Ngarindari bakiuga sibitari iji itithiritwe kirita nguke kwa mieri mithiru kuringana na Karibaba baugite dispensary iji iri na itanda inditi na manathi kana arigiti bakobarigita bakiuga kinyarira ajibe ta sibitari bationaga utungata nikagita kinyabaritie bauga kurubarani babarito ni bakorokaira kagita gako moni kwithirwa baikagwa sibitari kirwa na timao ni wakibwa arigiti na kinya utungata ndani ya sibitari ni arana ndiba kuria thirikari na thirikari ya kaunti ya Meru kuigwe gitonyera na gutigire kureta ariti ngugi na nkuruki gutigira sibitari je komba kuthirwe kiamberia kwaja na utungata Mwendo Laiboni ni wobanganite ripoti ichi. Akariba Ngarindari nerere gishiko mbunge kia Bori barua kinya nyuma ya gavana wa kaunti ya Meru Mutumanto Ethinge kuliunga nturene na kurura sibitari irere kuo sibitari jete ona mandaitari na nitanda kebire wandini onto kinya kaita karamto akwenda kuhewa mwane ta kuraya no tumira ngarama imbinge matanete twakirwe yekero itanda ndete daktari twaromba daktari baretwe tonto ekoro bari to bare ajua paka matokwa baba ingeti mao kana na nyuke no tengarama kuma weta timao ngwete kemakoro akienda kwewa kana ruta ngiriza nthatu ukombora ngari kuma weta kerua wenda weta kerua mwekoro akiewa kana akarita ngirinya ithatatu ka mwanja. Hospitali hakuna madaktari, kitu cha kwanza hatupati huduma ambayo inafaa kwa mwananchi wa kawaida hapa Ngarindari. Tunasikia story mingi za hospitali yanayoendelea huko mbele, lakini hapa Ngarindari ni history, ndio maana tunasema one time. Poloki barua biashara kuntukone siama mere buruku manena kita kirabe kerikyo bamurikira kuora na kuthuka buru akiwa kinyo karia boka itene karabare biashara ne ine bwethaira buru wati ne bonene kwegeta kiria ugekirwe ndigite akana igo affect biashara tieto turinga mapema customer na ndeja akienda gintu ate komba kona service yake na nya security uteo gitaki ugite gwakana. Kazi zimeenda chini, barabara zimechafuka, hata makastoma wanashindwa kuingia huku kwa sababu hata drainage ya kutupa maji na kutupa takataka hatuna, na kitaa ilizima kitambo. Kwa hivyo security ni mbaya, watu wanapigwa ngeta huko kwa barabara wakienda manyumbani, watu wanafunga kazi mapema kwa sababu hakuna security huko kwa barabara. Narieromba rione kire thirikari ya kaunti ya Meru kuatanira na mbunge wa Bori Rendekiri Mugambi na kulikana Kariba Ngarindari tukoona otethio tukabwethirwe barabara yekirwa lami atwashughulikirwe ta kiu toigwa twire tu thirikari yetu ya kaunti wende mheshimiwa MP na Rendekiri na ngabana orikane Ngarindari atokaibo tukaiboya atawashokia nkatho baturikana. Tunaomba serikali muweze kututembelea na mfike hapa Ngarindari, mkuje muone ile mashinda na matatizo yenye tunapitia, mtutengenezee hayo mambo yote ili tuweze kuwa. Tungeomba serikali iweze kutuletea madaktari, tutengenezee soko, tuwekewe stima na sisi wana youth kama mimi hapa nimemaliza shule lakini hakuna kazi, tafutiwe kazi bwana. Kiripotera Mero TV kumabore mbeta wa Mwende wa Laiboni. Kari na kinya yuthi kuma Ngondone tigania West bararamikite ikotijanirwa kimaendeleo ni atongeria bao bakiromba kurikanwa na weti na mbere bakiaria Karibaba bokite baba tayari kwairwa na mbecha ni ya siasa na batetikiria kurengerwa mbecha cha magana jairi bakiuga bokiria bakwenda kwaoni kuthura atongeria baria bari na maendeleo na gutigire turare uri kwagirithwa bwega tutumirwa tukonwa na tutikwenda utumirwa kairi otaro mwaka antu bakauwa ikani kabako otore troka ikabako ato inusu na itoringa kura bora bangi baringa loi twa maendeleo yetu yetereko tutumpa kumenya turia Mborine sibitari batu otiro korre pio batu turia Rwanda pio nyoka ya kuilela unto ya barabara engondro kire ikaiana
Kaburozi zetu jongwa ngundro yekiro nusu. Murume atukwira watu twikanyama karaka yuragia inge mwankari ya lolo yantu betu. Ngundro agia murungu ito lori batu buru. Tudije kerna tori ya ngundro te taun na te Kenya. No te bio tona. Baba ndane anto njobu lesi. Inya kokethera ngoi ria one anto bakinja ebe to abe agurita ngoi. Bamudhara lakini anto bagithe utino ire kabisa. No to boko endra kuria mno imbecha bo endra saiti. Example ongote inyaka procedure ongochi yake rosa ndiera to tu anusu kere ga ya neti wa gario. Ele rengo to ko endra imaendeleo to ko endra. Gavana re ya ita na te ngundro ire ate kulugire nya kulugire ate ro amachi ngundro tiche kene. Otebio tona ti barabara. Di kila kitu tombe kia kona tuyo muramu itoria yuwa. Barabara kwa ya witiria ya kauchoa. Otebio bona ko nenya mechiete stima. No maloi. No ma. Ene yo kona anto bana juba kunywa transformer jieto re ba komba kunywa transformer ja kauchoa. Na nyambia chioto to kwa ndriba ria chio na ko to batu to nyiri. Kaira ndene ngondo itonga bieto bia ngondo. Batue batukulukaira baituri yaira mubukone niuma toeta kwa tuika batue toerwa kwa maendeleo tukaria na tuetikaniria lakini antu bara batiwa baekira maendeleo yetu mubuko loi antu betu ne atabukona raundi ebwe tue toira oi batu kanyama karaka oyuragia kilo ome raundi oiba menye raundi toteko oyoriambi omba tungane nya batu antu bagithito ari rumo burake njae aragia burathwana yaragia turinge nya batu kaloike to kenda tona maendeleo. Karina tori bakumanthambiro ibachimeretie guteta ni untubo wa gibwa maendeleo ituraria Mwamwere na Kabiutu bakiaria ni bonekete kumeneria bonene MC wa ituraria Kiengo East ni untubo kuremwa gutegukiria sukuru ya Mwamwere Primary School kiweti na mbere sukuru ichibugite nitijaniritwe na kinyete na irasi bibiega bya kuthomera murithi wa bani wo banganite ripoti. Siku hii kuzaliwa kwa mapenzi yake yeye tumefika hapa leo. Akari na turi ba Mwamwere ni baumirite na guteta bakiuga bone batejanirwe ni thirikari makira wabone antu baikuraja na nandibo ute motethio kana ulitinguki bwa thirikari bomba kuona utenero rwa Mwamwere ni ndene ya Kiengo East Ward. Kuma tuwe kuthurana kaunti tutamiona nao ugakolelia barabara kuma Mwamwere Kariobangi ekaeta Mwangaza ndinya Nthambiro barabara zetu imaiya imarinya uti barabara ebunya bikibiki tomba wetano bikibiki zetu turenja runao ndene chume bithatu bikibiki yakura watuka ne kinyangirwe ne thukangire nontu imaiya komangone marinyene ugakolwa kama tinyanto thakairi tangu ya bonda bonda ombo kama tamoni kuma yote na gina mana amoni akona kanye nkumeretwe rinyene no ntombi barabara itaenjwa na tutona karakta na batwe itocio na nje Nthambiro na raura chikolo njere kanjo lakini kuma Nthambiro kuina manjere mangala kuina manjere ngiri kuina mamonga Mwamwere Kariobangi bado tutona barabara zetu imarinyake na ino twetera so ende batu ithina kituri yako. Pastor Makena akiaria arindene yake athoneke mutana umwe urorombite kukuruka ndaktari wa nyomo uria wijikene ja Timothy Muchangi. Pastor narikiti kuwa rutethero rwina utethio bwa thirikari kundu guku kwina nchobi inyingi mono cia ibango iria akuga thirikari ni batikurua nacio ouria kumbikane kenda nthiguru iji nayo ikomba gukura na kithomo kiumba gwitana mbere. Aria mokoro gweta kwamera kana imbio swage kana imbio karita kana ga kuosiere imbio getia president wa igwe na tangase kana ato menjesiewe etandike nchobi enge ntore evire kantora yeto yore nana betu babwe Nkuruki akaria babane baugite kinya barabara cia kuntu kuni nthukangu muno o amwe na kwithirwa babateira cibiakitwe ni thirikari ya Meru County igitene riria bararagia bari kiathone giki kia Timothy Muchangi uria umbite kuumba na digiri yawe ni kenda akomba kwithwa endagitari wa nyomo. Tora yetu tinyanjera kwanje bokaura pasa mejangu yene irato biere pe aijere no ndungatonyera rojire ndene mburuya motoro ndatagara kanijene ngaite ngombe kera inge
kama gĩotene akogoro mwanka mwere kilometers kĩthũmba oketha twena geto kathomi kwa karau cukuru mwere ogeta irasiana wona mwana ikithoma kankugo au cukuru yetu mwere a public school mwana akithoma no mwene wena kwene kinyo tubate concentrate no ndo irasi thiathirera bioro biongo atebio bioro bite kongana hana barinya tuorone twere no sibana sare thirikari ari kumbere ni onkona to kirikirasi kimwe kalemeko utege ngi yakina thai thirikari ku thai ugakolelia mwere sukuru wao isukuru ya thirikari lakini utekirasi kioneka kuya thirikari nya county toge kunya kimwe inya mai atatorwa kuo MCA wetu na urire tutemona watu no tira sitona yo thirikari kinya kimwe ikaleme kwa kia thirikari re Peter Munya ao iembesti kumanthambiro kwina mana kuontho tekirasi yako nya kimwe. Murithi wa banki reporter Meru TV ku maja mirigone ya igembe Mwamwere Kiengu. Siku hii kuzaliwa kwa mapenzi yake yeye tumefika hapa leo. Twamuona ndugu yetu anapendeza kweli kweli, twampongeza kwa dhati, daraja hili umevuka. Mambura magokongwera ontoire bwachuka egamba ng'ombe ni jeki kana ni jabanga ni tokothithika ntariki 17 na ntariki 18 mweri jojo mugwanje kirikieni kia kano Chiefs Camp amibanga ni oje irathithikite muthenya jwa goro bari o mabitha kuma thirikari ni account ya Tharaka-Nithi bari abarungamirite ontoire na kithomo batongeretwe ni chief officer mweti mono wa mwena kikundi kia Culture CBO kuma chuka igamba ng'ombe kira kiratongeretwo ni Kellen Muthoni abarabogete mibango unirikite kubanganwa na ntariku chikom ikomba kwethirwa ikijukia kanya ikakita kinya ubogete mambura jaja chekethirwa ja kojirini kundi mwanya akuma kirishigo mbunge o kishigo mbunge kikethirwa kikirita wandi ikikundi kia wandi thano ikomba kwethirwa kirita kikundi kia bakiuga Mara constituency na kinya Tharaka constituency ikethirwa ikireta Antobao akenda gukungwira ontoire ikagitene kauborite kinya kari na kinya anto ageni koigwa bake chumiria na wingi akenda kubatetheria gukungwira ontoire bwachuka igamba ng'ombe muno chief officer wa kithomo na ontoire Tharaka-Nithi county imundi turite kurikiria mubango wa kubanga kiatho gietu gia cultural festival gia chuka igamba ng'ombe constituency kiragi kiatho gietu kia bithatu gia constituency cietu kumania kiria muriira ngavana nenkanire mwanka muthiru ngit ateka watambaru biatho bietu bia constituency twanjirie na kiatho kia Mara constituency ara mugona Mitheru ward twarikia twathi Tharaka na indi kiatho gietu gia chuka igamba ng'ombe gia tariki 17 na 18 ara kanwa Wachibo ndira tukurutha kiatho gia cultural withagirwa tugichuba aspect cia tourism kana aspect cia cultural bieni bietu bira tukiruthira ikirubia na kibubua na bionthe biri under construction tayari contractors bari ogo na batie twitigiria tutikoba kieni ku for 2 days no ntu kionthe kiomba kugura kieni ni kira either CBO kana tio thirikari county tio tubatie tuka responsible kuringana na sheria cia contract kwa twinde antu ba Tharaka-Nithi bara bakubangite kurutha biashara bakubangite kuya kuona ontoire bwa muchuka baba kubangite kuya ukenera ontoire bwetu tariki 17 19 next Friday na Saturday tukomane haraka no Wachibo mibango yonthe twanjiritie thirikari tayari kiatho kia tukarutha kia kinene muno ngerukia bionthe kuma bia ruthiro kia twita Kitharaka ya Nkobobo na endi ugu tukarutha kiatho eku gitena siasa imbingi tukagitaga siasa tukenere ontoire bwetu no kethira kuri muntu na mathugania mega muno kana maoni mega bantu kuya kuraramika kana kuya kwinyangia kiatho araura ngiti obitia director obitia governor ni ndugore thaino na ya tunenkere maoni afadhili baraba tutethagia urangiti na barabangi bakwenda kwanjira tutethia itu karibisha bayara
na iba twe maoni mago hindi ugu tutikwenda kuthi kutheta araura ngitirira antu bakwonanio ntwire bwago turenda kacha iturete bantu amwe twinde tutikwenda kacha tutengania kana tumenithania turenda untwire bwetu kana utamaduni bwetu butureta amwe twinde ta jamii ya Tharaka Nithi County. Ikundi bietu bionthe bitano pawoni tukabigira nambasi araba komanaga atubachokie na pia tents kana tu sponsor kiatho eku 100%. Ko gutire expense ko inkai wa isimbio kinya ciringi imwe kira tu partner terabo ingudi will na tutetheria kubanga na benefit irikaya kuma gikiatho eku ikathige isimbio Tharaka Nithi County Government tiendo tugatonga na kinya biashara baraba kayara kanyamo karaba gachanjwa nonto wa space pia gakathige simbio nonto wa kugeria wa empower kana gukiria simbio yetu ire tugwatirite ya chuka gamba ng'ombe ere kancokerie Tharaka Nithi County nkatho mono nonto kuona twambatirire twantu makachoro itukiririe nonto ni maronete ni turageretie lakini mauga matupush tonto nake mwana agikurumana mbatagwa ka ukiriru akenda bota kuthi wega mbuge ni thank you mono Tharaka Nithi County nonto akwambatirira kacha na ni tugwatanirite na Tharaka Nithi County na kiama giakwa gia simbio tukugwatanira na twarikaniria twauga tariki 17 na 18 tukegwa turikanwa Chiefs Camp nebo tukaruthira giatho gietu kira gikegwa kire kinene muno kia chuka igamba ng'ombe Kachoro Festival kundi ni thiina mbere na kwibanga banga wega na itikegwe ciina mbebo twinde turi gintu kimwe Tharaka Nithi County na tugwatanire na slogan yetu ya simbio ya chuka igamba ng'ombe ni tuga twendane tugwatane tukurie gigwetu kwogu ni tugwatane twinde tukwenu twendane tusetwonanie bo turisaga twinde na tukenanire na tukurie gigwetu na ngwitikia gutonto kathuka twinde turi bamwe turi gintu kimwe Tharaka Nithi County bamwe na simbia chuka igamba ng'ombe Kachoro Festival. Na no tugwikira gatanja kiri nteto chetu itana mbere na kurumira nteto cha Meru TV niri turako kambita kathure wa Mburugu na ngakwendera kagita gakega.